Mbahaye ikaze kuri ino cano tugiye kuganira rero ku makuru ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga kuri interineti muri rusange ku bitangazamakuru. Ni inkuru rero ya Donald Trump na Elon Musk. Iyi nkuru irimo ivugwaho byinshi. Iyi nkuru irimo ivuga ko habayeho gutandukana kwa Trump na Elon Musk. Umubano wa kera hagati ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umushoramari Elon Musk waje kurangira mu buryo butunguranye nyuma y'uko bombi batangiye guhangana ku mugaragaro ku mbuga nkoranyambaga. Uraza kwibaza uti ese kuki bahanganaga, byagenze bite? Niyo mpamvu iyi channel yaje no kugira ngo tubagezeho amakuru ari kuvugwa, amakuru ari gukora imirongo migari y'amakuru. Intambara yatangiye ubwo Musk yamaganye itegeko rishya rya Trump rizwi nka One Big Beautiful Bill Act, avuga ko ryongera cyane inguzanyo ya leta rikagabanya inkunga ku bikorwa by'ingufu zisubira ndetse rikakuraho n'inkunga ku modoka zikoresha amashanyarazi, ibintu bifite ingaruka ku bigo bye nka Tesla na SpaceX. Trump ntiyatinze gusubiza, avuga ko Musk ari umuntu udakwiriye kwizerwa kandi bamushinja kuba arimo kurwanya leta kubera inyungu ze bwite. Yongeyeho ko ashobora guhagarika amasezerano ya leta na kompanyi ya Musk, ibintu byateje impungenge ku isoko ry'imari aho imigabane ya Tesla yagabanutseho 14% ihomba miliyari 156. Ya ni amafaranga menshi cyane, miliyari 156 z'amadolari. Musk wahoze ari umuyobozi w'ikigo cya leta gishinzwe kunoza imikorere y'inzego za leta DOGE yeguye ku mirimo ye mu mpera za Gicurasi 2025. Mu ijambo rye ryo gusezera yavuze ko itegeko rya Trump ryasubije inyuma ibyo yari yaragezeho mu kugabanya imikoreshereze y'umutungo wa leta no guteza imbere ingufu zisubira. Iyi ntambara yatumye bamwe mu bayobozi bakomeye mu ikoranabuhanga nka David Sacks na Max Andreessen batangira kwitandukanya. Abandi nka Brad Gersteiner na Gary Tan bagaragaza impungenge ku ngaruka z'iri tegeko ku bukungu. Abasesenguzi bavuga ko iyi ntambara ishobora gutuma habaho igice gishya mu ishyaka ry'abarepublike, aho bamwe bashobora kwiyomora kuri Trump bagashyigikira imyumvire ya Musk, cyane cyane ku bijyanye n'iterambere ry'ikoranabuhanga n'ingufu zisubira. Nubwo Trump na Musk bahoze ari inshuti zikomeye, umubano wabo wageze aharindimuka kandi biragaragara ko buri wese ari gushaka uko yatsinda uyu mubano wacitse. Aya niyo makuru rero ari gucicikana hirya ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bari kuvuga bati ukwabuki kwa Trump na Musk kurarangiye, ko bari inshuti magara, bari abantu bakundanye cyane. Trump yashimiye Elon Musk akimara gutorwa, avuga ko yamufashije mu bintu bikomeye, ko ari umuntu w'umuhanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite. Icyo gihe rero bari babanye neza, mutumira muri White House, mbese ibintu bigenda neza. Rero aya makuru arimo avuga ko umubano warangiye ni ibintu mu by'ukuri bihangayikishije abantu, ni ibintu abantu bari kureba bakumirwa bakavuga bati none se aba bagabo bo bigenze biti. Reka rero turebe uko bizagenda mu gihe kiri imbere, reka turebe uko gahunda zizakurikiraho zizagenda. Iyi channel rero ndakwifuriza, ndashaka ko wakora subscribe kugira ngo ubutaha utazabura amakuru nk'aya, amakuru arimo avugwa hirya no hino ku isi, kandi usangize iyi nkuru na mugenzi wawe, inshuti yawe. Nurangiza niba ufite n'inyunganizi uziduhe muri comment ndetse ukande na like. Nakoze rero iyi nkuru niyo nifuje kugezaho uyu munsi, zakomeza n'ubutaha. Mane bamugisha umuhungu wanyu Jingo Nyemazi komeje kubashakira amakuru yizewe kandi agezweho. Murakoze rero, Imana bamugisha mwinshi. Ciao ciao.